Catacora Pampearus Kiptañanupaj abogada Aymara Ukamawa, upasti arjait awaisania kurunakaj derechos humanos. Yaqa winakaj kun jamás sarantas pacha, ukatja hiwaskamas kun hams yaqa siskarak pachatan, hichurunakaj alaturkata kamakitana encha, warmina karus, ñanqachata hiqatasigipun, wawana karus, hilanakas akanyan kachita qatasikipun arukanakata arjait awaisan kamachinakaj kamsaskisa kullakita doctora kamisaki walik portanoita kullakita Felipa Catacora walik licenciada María Marosa arun tarakasma hallal tasma kumaraki acá canal Uintaskap Radio San Gabriel kusana karusa aski urupan sasina halma hallalla sas arun tataraki waliki wa kullakita Chajo más camacho tocan acá tiatata churunaka derechos humanos, utjarakiu defensor del pueblo, asamblea permanente de derechos humanos, upanakasa yas abjonanaka derechos humanos y akataña pausa sin. Aruksa toket arhait oañan sapa mainis kun ham sukanaka yakipachana uintiktante akwa tukanakas uinteña wakisiraki kamachinakan khilqantata. Chaqasa como derechos humanos uksa kamsanch munpachas ka yaqap hilanaka sapkhino. Derechos humanos hay castellano arusa pa aymaran ti kamsanch munaspsas ukaqsanch munaspaya haqina ma hakawi pa yaqaña sisnay aymar aruna ukamaro mistu no haqin hakawi paha yaqataña pau haniu yanqachataña paykiti warmi pansa chachapansa wawa pansa hilir haqi pansa taqini haqiqa hakawi paha yaqataña pau haniu kitisa apaj kaspati camiseta hichuruna kanja noticia nakan istana de que wachachapa hiwaya vaya hatan warmiro o wawana karu hiwa vaya hatan aukipa o taikapa an ukaha taik aukirusa churun hiwaya hapaki hakañwid apaqa vaya hapji wawana kapa yaqapasti haqimasipa ukanakawa sataja derechos humanos castellano arunajna ukaha a nivel internacional Declaración de Derechos Humanos ukasansa reconocitaraki uka taqpacha país nakana uka Bolivia sti uka paspa uka tratados internacionales ukanakha uka convenios ukanakha firman oyaraki yaqañataki ma estado boliviano ukan autoridad anaka utjapjestoa hiwasanja ukanak puqayañapataki uchata entonces uka hupanakaha gobierno uksaha panagaha ukha firmanta oya payuka convenio uka respeta yañataki por más wale huchaniski pansa haniwa haqiqi wayatakas pati acá Bolivia marcan uka marakiwa ukatan utkiti pena de muerte uka acá kitite wala hacha huchani wale pena capital no ve criminales hachanaka hani wayatakas pati acá marcan haka Bolivia marcan cuatan marcan acá no utjargi utka Estados Unidos uksanja pena de muerte utji China uksansuk ihikutap genove uka Bolivia marcan hani aprobata gite uka entonces ukatay peja yaqipachaja unjata kirakiancha ukatay pallanakas luntata utji astuka luntata yas piña sipre marca kwat mai kun kamacha ñana wakis chispsa sina esa pre kwat est uk airaraí kwat kullakilana kahane wakis kitsas kwat luntatana kahi wasar hasakrak silyapta sihiut aisto khasas kwat uka kamachina kai panaka paqaya ñamta pacha uka kamachina ka paqaya ukat sapha kuna pichatima luntata ma haqiwayirsa hani paspa hiwayen puede kite kunate uka derechos internacionales derechos humanos uka arhatia hakawiha Kamsis Constitución Política del Estado, la vida es un bien preciado, si no es. Cuando hakaviha, wali arhatatao hiwasan, haniu apakatagas patexi. Entonces, kunas loraña pa malun tatsa, han ko ma hachahak, wali hachahak hiwayir, san ko pena capital, kum hakes, uthas pa hacha criminal ukaha. Katunta paspa, pero carcelar apapaspa, 30 años ukamutia, no ve pena capital ukaki violación ukatja tema de asesinato 30 años sin pena sin derecho a adulto indulto sapje ukatja ukatay penja hiwasanaka yaqapa markachirina sapje kunatarax ukahachalun tataja hiwayataña pausa sai komesapa uma opinión ukamaki ma opinión ukama amuy ukam pero leyen ha hani utikite
Entonces autoridad nakaha kunate lin qelqatakiha ukapanak ejecutaphe kwat policía nakaha luntata nakaroja hasta arjata pheus aphenove watukwa hupanaka uka hakabi pai hani hiwayataña patekiha upanakaha aparasin ukam carcelar apantap kwat ukan derecho a la libertad ukaki prohibita no ve uñasej wat cartel man guard esten ha cárcel man kan ukat akak kulakita Felipe Omar abogado kumasteikot kun hamsak turkataspa kunate akuruna kaha ma inseguridad ciudadana ko utkhwa luntatanas miran tkhwat yas khaniha urus urpacheche yamakisa luntat khaptam kot kun ham akharakinsas kot ukat walup itan ko derecho humano kapi utkarake exas kun hamars kot kamachi nyahas pas taiga kamachi turka nyahas paka oksat sarta nyahas pas akan ha pehton tatay senyan ma educación uka uthanyapa wawitat pacha ma instrucción uka faltisto Julia marcasan entonces ma haqiqanika migaspate kuna pachate ukat sabe hotiah no ve maina hasta luntatach mai wehrola chaha kot chekapta ya sataha akis hakini usi no ve mayura naka hanika migaspate luntatach yas luntate ki punis kane hane armas gaspate fasil pero cuata que cárcel na uchapaja con rehabilitación otjeña pausi lin maine lunta tacha katun tata cárcel apata ukan yate kaya nyama si kuna luranch ma oficio cuatu cárcel miston haneja reinserción otjeña pausi sociedad ukar kunat uka yate ma oficio yate no he cárcelan uka oficio pe hupa casi nexi no ve hani huk am phaqero yang kachani texi pero ichur na kanha Hani autoridad naka ukumar hama leer kamskiti ukamaro licenciada Mari ya kapjete hanukaste carcelar istanta pukat kunas import pachateh nove hani yate chap pachas ni instrui hapachas yas hukampi yate kapje ukaman kan sapje nove mañudo yas hukampi hanwale hakenaka hu hacha huchan iska huchan ma carcelar antapitaki wacha Julia marcasan ha por ejemplo uka cárcel de San Pedro mo oñita wale tanta no sé qué tiempo ne kwa lorasitana añora que wat adobit lorat wat wali hiskaki no ve hani chakama kwa cárcelas wali chica taipingara que ma acá ciudad marcana entonces uka hani pe aski kite ma cárcelas lorasiña paspai rehabilitación loraña te que hama lugar kaisa Iliman y Coyok Uchuna Carosa. Wasa Chakar Kaukante Hakahan Utkiha. Por ejemplo, Kaisa Chile Oxanakanha. Haipachanki ciudad, Arica ciudad de Masuka Akir, Uchunke Carcela. Uka Ikik Uxan Sukamaraki, Hayanki. Chawarmina Kanaka, Obraje Sukayamas Taipinga Puni. Taipinga Puni, Uka Huakispao. Ya kaktayan pero suma cárcel urataña para que aski wakiskir haketa kam no entonces ukanha uthaña pa instrucción ma hakeja hanwale amtanicha por lo menos capacitación ya te khaña pa de que hani uklor hanete hok ampasas pero cha educación ha escuela pacha utat pacha no hiwasanaga ya te chaña sa hona kasaro suma amtanakan ya naptasir amtanakan Kamisas naira pachana kan hiwas abuelo na kasan hani kandado ni kan tani lawi ni kan sutana. Ani pungku ni kasa. Ani pungkus Alex ka kunais kana kan fista wait kina utasas kwat ukatim po. Ani kunas chakri kan ternove. Kwat auk taiga sipit asiria nan mamahas ukha sarayas kana enja. Nanakar sipit iriga kuna alakat matun kawaran kit Boliviana apno kawari misa pataro ukat ukani hasta hiwasa khwawaktan ukakun irta sinyamtan ala sinisas kunat mayat irta taria hiska wanakan kuliya khatatat phinya sia khatat ampar kushta irno qap khom sirigot ukamay yati jawab kharagisto hiwasa ukamay ukas ma kunsa ha yakhalakta si wechenyan no aptasitas ukatcha naya aptasin takam sasna askirit unyesta irit escuela rosaririt wat escuela profesora seri unyesta phata mahak tataha ko apani phata aka kahsa entrega phata seri naya ukamay estirit hakosh katarima lapisa kot naya profesora seri lapisa hakosh katana cha profe aka sena churt no ukat profesor a ver Wow, kan sakos ispao, chak wala kala pisana ka hakosh pa ja seguro wala apta ni micha. Tal vez utas kak chijumaya na kak situinaro.
Ukum haqusiras chaqwat waljas pacha tal vez mapus pisqas aptan iscañume que chaqsaron kawjate aptan akha ya walik apanta pero chaja utasqa pacha yaqanaka apta siña sesanaro profesora sere pacha naya ukha sustasirita hane otiket profe na es que asqay no viene muy tekun sukat no hane otiket ukum haqoshidana Kuatsere profe hane abna kanya gitu kwa ukha koshkipan ha ukanga sikpan sanya si kwatu kwa tu inyu bahotan aptasis kani sire Ukapi nayaro siri mama jaja aptasit ukaha paipin aptasit siri pai unihanya mahka pai unihata aptas no ata han unikat pai ha Haita no hakito au kamay kuya ka Felipe okay ati chawaya okay hiwasan educación kwa ma herencia hiwasak katukawaitan ha abuelo na kasat ukah abuelo na kasaruha paz panaira tatana ka parakiat chawai bechah entonces cuando ha hiwasan utkistana uka sarawina kasaha pacha hiwasa ukampi hil suwaitan cha ukhani hiwasa yakakastaro haqo kibksna teknove yaqa amuyoro entonces ukatwana yaksaña monta educación wat escuela hermantan escuela nha ukapais pa turuncha taña universidad nha ukapais pachancha taña ukapone haqin amuyupan sumaña paha ukawa akamarkasan ha chaqtas pa kuhan walinaga pero mayaste pena capital ukana aps haparax nukaha ma qawha criminal ukana chaqtara kispay pero sí que uka sociedad han educación sum chaqanjes kan ukapacha ukat hichuruna kan sapqnove hiwasaq may amuy haraktan nayan amuy tahatna kama profesional libronax estudia waita kwat ma hakawi het chavere kito naya pin 57 años no uka kama amuy takam hiwasan achechilana kasan naira abuelona kasan educación pa yakakasta tanay no ve práctico ni teoría canta ne panaga papelar lor canta akana klor añan wat papelar kama activo canta sino que práctica chaqaki wat educación luravins ukapash para kwat chiktata no ampara seria abuelona kasan no ve trabaja ñama pone yastiskati hasta luraña ma conscias uy sum awatiña ma kham kunan pisman qata ukamay siya no ve ukatcha hiwasa ukar hichutanay per hichuruna kansti taik au kinakahani wana karo yati charekite ukam khante utan hakosis kwawaktel unchukesis ki urukama ikis ki las 10 ukakama munayo ne hawa pacharaki yatistan Mapila kita siriha nahuawatak payanyat aksunyat sirikot qaw khamaras wawan mas sirita natiaroh katupasi kimsatang pisqan maraneh chiwawaqaq sikut neko wawaqitaqtiya sirita aksus khanya humateke wat akskhanya pa ne nanwawa munataw si kunya ukamay kiteja ukaha hanwale amuyo haqo kipatahi sarawina kasa por ejemplo nan abuelo ha siriha awichaha na 5 años nit ukat qapuñ narohyati chito ukat uywa awatinya sabunya chawan take kono mas kama hil pachata licenciada Mari Patan kungam uywa tatan hiwasa kam series alwa chartam las 4 de la mañana sartam yast ikih walis umampi warante yast umampi yast akam kamat mach chal yasta ukat sartan hiwasa yast ukat chah yast kam sartana yast ukon uywanak unhirisa kaw kisaranyas urchi yastak alwat payatan waiter sartan ham patan pachiwaitan tanay ay bisa ukanay hakawisa cha ukaha hiwasa rohyati chawe estoy ukhyate qawaytan cha hachahtan ha ukhiwasa hani armas tante chakamas ukampi sarnaqtan naya ukampi sarnaqta ichakamas wawana kaharusa ukumara ki una hiskat hayati sintasis tay pero abuelo haxire awichahasa trabaja en yatiriha hani manqati ukanete ni luntatas canis ni kunas pero trabajaña kuna trabajo pasay yas trabajaña ni tispriña que irna qawexsi kuna irna qawe pasiana patasitas kaw khansman atakia tawse un radi sampipin sasay sapkhera pat uka sarabha hiwasa wawana kasa transmitir aktanay wawana kasa ha ki pakirekia hakawi pan lorara kert axusinjiati qiyasukat katiati chtan payasi injias pait khamias nan yogalga maki wawhaq no pero na khamiati sta wat axusi pepe panaga payasi ons nayak lorarak to pasianap taraki tu khamias taqe kunas coordinata haraki utan kham pana khamias entonces ukato qetha suma hakawi research na pero yaqapana taiga o ke huchane haraki hichorona kanha urukama ukat taiga axura piski wat wawahane
consulorjete hasta walimunañani wat yaqato qorosaramukotaje, ¿no? Entonces ani trabajé eso wat yaqapaj uka hanwalina caro dedicasos pa estudio na cansaraki uno de que más aqueja siempre pene ocupatas cañapa si no ves pensamiento pasa ampara pasa lorabi panza uka hani hanwalina piensa canit si no ve. Entonces Biblia toconsa ocupas para que sea. Entonces hiwasana caja ocupataña se ponen si con alorabins, pero cha. Uraña se ponen si asque lorabinak. Uka chakuna pa chate maineja ociosidad se ukamhan con aloraña neje ukamina jaqosje hani con lorjet ukawa hanwale amuyuna kahmantje eqero si no ve. Entonces ukawa aquí si na uxir radio istirina caro. Manaka amuit abham ukatoqi wawanakaro hariapham hiskawanakaniipstasa ukahwakisis todavía instruiña chata maqi puro más sociedad akatma 50 años ukaro a ver kunham sociedad ukani hañanis derechos humanos ukahwakisi yaqaña taqini derecho nitan ma hakañanita hakaniñan teker ani ma celular laikus ani ma simboliviani lontatan laikus vid apaqapus natejante vida respeto taña pai y chorona kan unitano ma celular laico hiwai hapeka si hapatan su comiate siwai yakachakana kan siate siwai wal hapini ukakaso naga utje warmiros hiwai hapna ya chakun haqe vida hani respeto ta wawaros ukamarex ona garos ukam hiwai hapquacha akatma 30 20 años intañani kunham sociedades construistan hiwas kunham marcas construistan ukataypin hani uthaspa seguridad anchita kallir mistoeñan gest utapashpan hiwat unst haqiq no belon tata utapashparo ataque como na tiempo chorportan pero hiwas pash haqinakawa ukakas sociedad construisip karaktan na ukamsa sa amuit esta licenciada Mari tal vez autoridad anakasan amuit apchit ukam no pero nayan amuit atahata ukama ma conclusión na ya no ve waliki wanchi tomo ambarhat ascañani axatoqet